Murabizi ko mu minsi yashize Emeline ndetse n'abagenzi be babanaga mu itsinda rya Rich Gang batawe muri yombi bakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni. Uyu munsi bitabye urukiko. Uyu munsi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye iburanisha ku ifunga n'ifungurura ry'agateganyo ku bakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni by'abarimo Emeline Kwizera uzwi nk'Ishanga n'abagenzi be babanaga mu itsinda rya Rich Gang. Abakurikiranywe n'urukiko harimo Uwineza Nerisani ukurikiranyweho gufata amashusho ndetse no kuyasakaza, ndetse na Ishimwe Patrick n'Ababingwa Josue bakurikiranyweho gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Abangaba batangiye gukurikiranwa nyuma y'uko ikirego cyatanzwe n'abarimo Kwizera Emeline uzwi nk'Ishanga na Uwase Shakira baregeye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kwibona amashusho yabo y'urukozasoni abagaragaza yageze hanze. Abangaba impamvu baketse Uwineza Nerisani ko yaba ari we wasakaje aya mashusho nuko igihe amashusho yafatwaga nawe hari harimo ye yafashwe, ariko mu yasakajwe ntaye yarimo. Abangaba bahise batangira gutekereza ko yaba ari we wasakaje aya mashusho akabanza kujonjora amaye ayewe ntayasakaze. Ubwo abangaba bageraga imbere y'urukiko, umushinjacyaha yavuze ko Babingwa Josue wakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni muri groupe ya WhatsApp yitwa Rich Gang. Babingwa Josue abashijwe kugira icyo avuga ku kirego aregwa, yemeye icyaha aregwa, icyakora ahamya ko yasakaje aya mashusho agira ngo abaze aba bakobwa koko niba ari bo bagaragara muri aya mashusho, kuko ngo n'ubundi mu bisanzwe ari n'inshuti ze. Uyu musore kandi yavuze ko ari we wagiriye inama Emeline Ishanga yo kujyana ikirego muri RIB, kandi amashusho yahise yasiba nk'uko byemejwe n'umuvugizi we. Hagati aho ababyeyi b'uyu nguyu Babingwa Josue bari bitabiriye urubanza ndetse bemeye kumwitangira batanga ingwate ya miliyoni 50. Tugaruke kuri Uwineza Nerisani wa wundi ba Emeline Ishanga bashinja bavuga ko ashobora kuba yasakaje amashusho yarangiza agasibaye agasakaza ayaba Emeline bonyine. We ageze abajijwe kugira icyo avuga ku kirego aregwa, we yahise ibyo aregwa, avuga ko amashusho yarafite muri telefone aramwe kandi na nyir'ubwite uyagaragaramo